आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ विजय दिवस की थौरम लेबाकी अतै मफमसिंगदा पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु ngasi पांगथोकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi नुंगथिल विकसित भारत संकल्प यात्रा की बेनिफिशियरी सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वारी सानरगनी DRDO न लेबागसिगी मचाक मथुमदन साजबा यांगन पाइबंगंबा अनमेन एरियल व्हीकल्स Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator Mai Pakna Sangyeng Tawkre amasung Telangana State Road Transport Corporation ngasidagi makoigi bus singda tongba nupi sing amasung transit singda zero ticket piragani मणिपुरदसु विजय दिवस की थौरम ngasi पांगथोकले मपुंगबा थौरम राज्य सरकार न सिंदुना इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की पेरेड बंकेट हॉल दा पांगथोकले इंग कुमजा लिसिंग मचमापन हुंबुद्रा माथोइदा भारत पाकिस्तान अनिगी मरकता सौनकिबा लानबु निंगसिंगदुना नुमित पालन असि पांगथोकपनी थौरम असिदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह अमदी पावर मंत्री थोंगाम बिश्वजित सिंह सरुक यारे थौरम अदुदा मंत्री सिंह MLA सिंह अमसुंग सरकार की मकुक थोंबा ऑफिशियल सिंहसु सरुक याखे इंग्लिसिंग मचमापन हुंबुद्रा माथोइदा सौनकिबा भारत पाकिस्तान लांदा भारत न माई पाकिबा अमसुंग निंग तंबा बांग्लादेश पोगलकिबा अदुगा मरी लेनना नुमिनिनी सथगदबा निंगचिंग थौरम ngaraंगदगी कोलकाता की आर्मी ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स दा लेबा फोर्ट विलियम दा होखरे थौरम अदु ईस्टर्न कमांड की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिताना हुदोखी विजय दिवस थौरम की मांगोइनना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngarang नई दिल्ली दा लेबा आर्मी हाउस दा एट होम रिसेप्शन पांगथोखरे थौरम अदुदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ngaksil की राज्य मंत्री अजय भट्ट लानमी मसुक नेवी की मकोक सिंह सरुक याखी सिक्योरिटी फोर्स न चिंग मसुंग तम की तोंगान तोंगान बा लूप अमसुंग मैरा पाइबी सिंह उनदुना राज्य से तंगतुलै तानबा वाफम कया खनखरे असम राइफल्स की PRO न थोप चेरो अमना हाई सिक्योरिटी फोर्स न बिष्णुपुर जिला की सेंद्रादा मफम अदुगी मियाम गो उनदुना मखोइना मायुकनरिबा अवाबसिंगी मतंगदा खनखरे चुराचांदपुर जिला की सोंगदोई खुलदा सिक्योरिटी फोर्स का खुलदुगी नहासिंगा फ्रेंडली फुटबॉल मैच वॉलीबॉल मैच अमा सानखरे थौरमसी मफम अदुगी नहासिंगबु साना खोनबा अमसु नाटकी ओइबा थबक थौरमसिंगदा सिंगसिनबा पांगथोखिबनी इम्फाल जिरीबाम लंबी दा चथरकिबा लंबी थिंगबगी खोंजंग मतम खरगी ओइन हंदोखरे JSC गा सरकार गा यानबा पोरकपदगी खोंजंग अदु हंदोखिबनी नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबाम लंबी असि सेमजिन बिदबदगी मियामगी चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा कयामरुम मायुकनरे हाइदुना लमदम अदुगी मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिलखिबनी नॉर्थ ईस्ट बायोग्राफी फोरम गा राइटर्स प्लेटफॉर्म मणिपुर का पुनः खुसन अदुना ngasi नोमगी ओइबा जाति ताकी सेमिनार मा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेनेट हॉल दा पांगथोकलगनी ए स्पेक्टेकुलर कॉन्टिन्यूअस ऑन मणिपुरी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर हाइबे हिरमदा पांगथोकदौरबा सेमिनार असिदा अखंग अहि कयाना हिरम असिगी मतांगदा वा nganggani मणिपुर के प्रोफेशनल बॉक्सर समजे साबम सरजुबला इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग CMEC सीरीज 5 की विनर ओइरे मांगना नुपी की फ्लाईवेट डिवीजन दा ऑस्ट्रेलिया की रानी किलरात्रिबु माइथीबा पिरमखिबनी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का खुसमनदुना DJMC ना ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न दा पांगथोखिबा मसाना असिदा सजुबाना माइ पाक्तुना थंगना थंगना अहुमलक इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग मसाना दा माइ पाकले मांगना माइ पालकपदा मणिपुर प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल ना नुंगाइबा फोंदोकले ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi nungtil विकसित भारत संकल्प यात्रा की बेनिफिशियरी सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वारी सानरगनी थौरमसिदा लेबागसी की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा बेनिफिशियरी लिसिंग कयामरुम सरुक यागनी थौरमसिदा केंद्र की मंत्री सिंह MP सिंह अमदी MLA कयासु सरुक यागनी प्रधानमंत्री ना राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना अमसु मिजोराम दा ngasi विकसित भारत संकल्प लमथारगनी थौरमसी लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकतुना सरकार की फ्लैगशिप स्कीम सिंगबु मियामदा यहोनबु होनरी सरकारना पाइखलिबा स्कीम सिंग असि मतम चाना मियामदा यहोनदुना तेंगबांगनबु होनबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गा नुमिथुमनी की खोंगसत्ता ngarang थुंगलकिबा ओमान की सुल्तान हाइथम बिन तारिक ngasi नई दिल्ली दा उनरगनी
Oman gi Sultan bu ngasi sarkar gi oiba thauramda Rashtrapati Bhavan da Rashtrapati Draupadi Murmu masung Pradhan Mantri Narendra Modi na sagle nama sinduna okani. Mapal thauram Rajya Mantri B Murali Dharan na mahak pungarang airport to okay. Mahaka loinana awangba thaki mihut kangbu amasu Bharata thunglikibani. Makhoi gi manungda Oman gi makok thongba mantri amasung official kaya yauri. Mapal thauram Mantraloy na hai mangna lebagasda laktuna lebak anigi marida hena achetpa mari thamnana wafam kaya su khanaragani. Sultan Haitam bin Tariq Kangarang numidang Mapal thauram Mantri Dr. A.J. Shankar ga unakre. Kendra gi Griha Mantri Amit Shah ngasi Gujarat ta chalagani Sri Sahana Ahmedabad amasung Ananda pangthokpa tongan-tonganba thauramsingda saruk yagani. Mahakna Ahmedabad jilagi Sangiror Khulda pangthokpa Vikshit Bharat Sankalp Yatra gi thauramdasu saruk yagani. Madugi tungda Mantrina Anand jilagi Val Vidyanagar da pangthokpa Humputaruk suba Sardar Patel University ki convocation thauramdasu athoiba mitunglen oiragani. Numidangda Sri Sahana Ahmedabad Maharashtra Samaj ki centenary celebration thauramda saruk yagani. Labor amasung employment Mantraloy na hairi Haksel gi infrastructure sing faghanaba pandamda Maharashtra, Madhya Pradesh amasung Uttarakhand Employee State Insurance ESI gi makhada ESIC Hospital mapan linkhatlagani. Scheme asigi makhada Gujarat dispensary 38 amasu linkhatlagani. Kendra gi Labor amasung Employment Mantri Bhupender Yadav na chairman oiduna ngarang na Delhi da pangthokiba Employee State Insurance Corporation ESIC gi mifam amada wafamasi thangatkibani. Defense Research and Development Organization DRDO na lebagasigi machak mathumdana sajaba yangna paibangamba unmanned aerial vehicles UAV autonomous flying wing technology demonstrator mai pakna sangyeng tokre. Sangyeng asi Karnataki Chitradurga da laiba aeronautical test range tagi mai pakna sangyeng tokhibani. Mai pakna sangyeng tokhiba dubu ngaksel Mantri Rajnath Singh na thagat pafongdokhi mangna hai leibagasina asigumba technology sing puthorokpa asina armed forces ki mapangal hena kankhat halagani. UAV asina leibagasi technology gi lamda kaya yamna khumang sausilabagi haibadu takpangamle. Telangana State Road Transport Corporation ang asidagi makhoi bus singda tongwa nupi sing amasung transgender singda zero ticket piragani. Mahalakshmi scheme gi makhada nupi sing amasung transgender singna saktakchi oina Aadhaar card natraga voter card utuna zero ticket lawba yaragani. Telangana State Road Transport Corporation gi Managing Director na nupi amasung transgender passenger singna masagi Aadhaar card amasung voter card natraga atopa saktakchi ama matam supada loinaduna chatnabasu appeal tawri. Mangna hai sarkar na paikhaliba zero ticket ki thaurang asigi khudong chabasing nupi singna lawbiyu. Kerala gi Palappuram jilada bus amana auto rickshaw mada thangjinbada chahi mari na ngariba nupi macha ama yauna myoi manga sire. Bus adu Karnataki Sabarimala dagi lai khurumlaba myoi sing puraga lakpani haire. Kendra gi Haksel Mantri Manshuk Marbiana lebaki konung Delhi da CGHS Wellness Center ahum hangdokre. Mantri na Delhi da laiba National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases Robotic Unit amasu hangdokhe. NIA nangarang Rajya Marida People's Liberation Front of India gi mathakta satharakiba thibu humbagi thabakta myoi ani lanmi gi uniform khusukulai sing sel amasung sanalupa amadi chechang kayamarum phare. Miyamdagi namduna sel khaiba tax khomgatpa amadi terrorist singda sel thadabaga mari lenana thibu humbagi thab adu sathakibani. NIA nangarang phakiba myoi sing adu Jharkhand based tawba aina thingraba organization asigi kedar singni. Makoi Rajya duda hingsagi thabak chathabada mapungoina chenaba myoi singni. Aroibada maroiba pau amuk Vijay Diwas ki thauram lebaki atai mafam singda pangthoknabagum Manipur dasu ngasi pangthokli. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungthil Vikshit Bharat Sankalp Yatra gi beneficiary singa video conferencing gi kuthangda wari sanaragani. DRDO na lebakasigi machak mathumtana sajaba yangna paibangamba unmanned aerial vehicles autonomous flying wing technology demonstrator mai pakna changyeng tawkre amasung Telangana State Road Transport Corporation asidagi makhogi bus singda tongba nupi sing amasung transgender singda zero ticket piragani pauloijare.